Nimbanor syumanen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nanabarang! Di mo't inayabam daggabat kan Bruno? Ay, dito yan nagabat, senyorito. Naliswag namin, Kat ni Bruno? Diyan ka mo, senyorito. Inak mandamagan kinibursyaw. Tonto! Si Kamad, inutil ka. Nakita yung lang arudan da di akabalyero. Impalubos yung pa ilang nakalibas. Patayin kamadlangan. Senyorito, pangasiyo, saan da kapatayan? Ikarik, maminsan pa'y amakitak ti kabalyero. Siyakti mangitatag kada kayo as ibibiyag. Brando, patayam kit din neta agabat. Ano siya akong timang pataykan ko, ano di mo maitura na patayan? Senyora. Maminsan lang ang kanalbong da itapal toog, malpas ka na laki. Mawaran tabagim, tonto. Mama! Ang kararag kalangan gabat. Dahil 20 maudi ngal daw mo. Pangasiyo, saan da kapatayan? Barang! Ayabam ni Bruno. Pag gidanak-ida na patayan. Ano na yung aribangaw? Asla ano di tao itirwar. Nakadagdag kayo! May sama lang dagat, tinatay ka po kata kayo! Anya? Tonto kayo amin! Abay! Anya ti kaya tasawin na ito eh! Ay na, nagkatunalan laki ang nakaarmas iti palang. Nakakampilan kan nakatalunasan kag iti daduma. Ay na, ayadan ni Bruno. Kasarsaritak laikay. Doña Margarita, Senyorito Brandon, nalabas launa yung ti ararami din niyaw. Anya ti basol ti may sama na daga. Ni Emiliano, iso ti nangidaulo kadag iti rimaut ni Tibilya. Hoy, na kayo ang gwardya! Saan nyo may palong sa makasirk na kita atulisan? Senyora. Saan kami atulisan, Doña Margarita? Saan da kami kadiya malasin? Da kami dagiti trabahador yaw. Anya ti kahit ang sabanda ito ilakay Emiliano? Da kami tirumbang nagsaludsod ka na kayo. Anya ti basol mi ka na kayo. Ultimo maladaga, saan nyo pinakawan? Tonto kayo amin! Awad ang bumiti na ito! Da kayo, gwardya! Papanawan nyo na kita atulisan! Saan kami ang pumanaw? Nakasaga na kami ang mangibwes iti piyagme. Maipayan lang iti ustisya ti ipapatay ti inosente ang maladaga. Aniya! Pwede kayo matagsaon. Nakamulang lang kayo matlatan. At ikidanom. Uminom kayo. Bumbumsag kay pa yan. Ala, anyamot ni nanang. Anya nga tat mapaspasama kan kuanan. Pampanunutin na nga tadatatan. Kasano, remote dagot kami na ni Jevilia. Andamat kami nataya man ladaga na paltukan. Siguro, natiruan ka dagiti na yung awanin abala. Daytan sa tinakakitutan ni nanang, itinangag na nga das. Ada na tayo maladaga. Nanang, agsaw kayo kuma. Nakamulang lang kay latan. Kasi nay, saan ka no anak kita dagiti kapurukan no asino dagiti nakirangat iti kabalyero anang palto-paltog iti kabalbalayan. Yung amok. Awan ti sabali ang makaramit iti dayjay nanang. Dagiti lang pasurot ni Doña Margarita. Babaan ti Bilinda ken ni Senyorito Brandon. Nanang, agsaw kayong kumamit. Nakamulang lang kay kadilatan. Talaga anatured ka, lakay Emiliano. Amuyo ka din no anya ti kay papananda ito yung inaramid yo.
Da kayo tinang patangken kadagiti trabahador. Senyorito, no bilang matay ti anak mo, anya ti aramidem. Nalasin nyo ino nabigbigyo ka din dagiti nagpalto-paltog kada kayo. Hoy! Da kayo! Umasinig kayo man! Bruno! Gabat! Borsio! Tarok! Torio! Istong! Ilpino! Da kayo amin! Ita! Nakita yo dagiti nagpalto-paltog? Da kayo! Lansinan nyo ita! Ket no mabigbigyo, siyak a mismo timang patay iti sangwana nyo. Isulita! Ni gabat! Panya, ni gabat, Gabat, senyorito! nakita yo! Nalasin nyo nga iso tinagpalto-paltog, kada kayo! Ita ata nakasango kada kayo a mismo ni gabat. Panagnikan nyo ang nakita yo nga iso tinagpalto-paltog. Makita yo na ito yung paltog? Shotgun! Maminsan lang bangkay ni Gabat. Mawarawaran. Gabat, nakasagana ka kadi amatay? Senyorito. Ita, kayo! Nakita yo kadi ni Gabat ang nagpalto-paltog kada kayo? Balagan kayo. No saan nyo ang mapadeknikan, da kayo ti warawara ek ti bangkay na. Mamatay nyo! Anya? Mabuting kayo matlaan. Senyorito, sakbay ang mapasamak ti pinaltog. Agda nakakita ken gabat iti kabalbalayan. Ket anya kumati kayat asawon dayta. Anya ti kaadam ijay gabat. Sungbatak dayta sa ludsudyo Ama Emiliano. Adda nakakita kanyak? Angam nakita dak? Wenno nabigbig dak kadi? Asyak tinagpalto-paltog? Asino kumati nagpalto-paltog no saan asik ah? Salud-sudik man kada kayo laka Emiliano. Mano ka di tinakita yo ang nagpalto-paltog? Sigur ka dagiti kapurokak, senyorito. Naduma-duma at diso tinagkapuan dagiti kanalbuaw. Saan nyo matgayam ang masinunoon no mano tinagpaputok? Saan nyo ang nabigbig? Ti ebidensya yun lang. Ti pan nakakita yo kan gabat. Ngam saan nyo ang nakita ni gabat ang nagpaputok? Saan asyak tinagpaputok Ama Emiliano? Hala! Pumanaw kayo! Saan kami apumanaw? Aging gaadimi magunod ti ustisya. Sandak a pagpungtutan na ka Emiliano. Anya a hustisya ti magbagayo. Pumanaw kayo! Anya ayat mapaspasamaken ka barang. Dandani pa'y natipay monte tinimplam a kape. Nasinitak pa'y. Ha! Tumpakin pungtot man ti maganap mo no kastoy lang. Kasano aja kang nervyos, senyora? Ay na, dansama matay. Doon ta! Saan ba't lang na pumanaw kami dagita tao? Paiman. Senyora, ti kapeyaw. Tunta ko katulad na. Sumanao ka. Ha! Di pa nga siyo. Sardangan na kumahan. No saan lang ngayon nala ni Brandon ti shotgun? Inggusod ko kumakan kanta oray namatay kan barang. Agalwad kayo kanyak laka Emiliano. San tayo pa yan alpas? Sungbatan nyo ti panangidaulo yo itiraraot dagiti padam at trabahador. No ikating kayo at trabahador, awan mabalin nyo! Talaga saan tayo pa'y analpas? Saan kami apumanaw dito'y pilya? Talaga nakarit kayo ha? San nyo ang nabigbig tinagpaputok? Anya kumatilaban nyo? Pumanaw kayon! Ha? Ni Doña Margarita. Makapungtot nga agturong dito. Na kayo! Papanawan nyo na kita at trabahador. Pilitin nyo ang papanawan nida. Kagadwa! Tonta! Magkikinapot tayo.
Uray anya ti mapaspasamak. Saan tayo apumanaw? Talaga saan kayo pumanaw, ha? Ha? Tuntok kayo amin. Dapat tayo. Uray patayin na kayo ita. Awan gawayo. Saan kami apumanaw, Doña Margarita? Ah, kasta. Apumanaw. Mudtoy day ta shotgun, Brandon. Mama. Hoy! Pumanaw kayo na diyo kaya't timatay! Mudtoy dita shotgun, senyora. Awan niya. No saan da pa ila pumanaw? Ang kano mo. Siya kunti mang gibos kadakwada! Ay, Diyos ko. Awan matlangan ni Tatang. Madanagan ako na hindi kaste ang mapaspasamak. Nasapay ang kapsutak matan. Sakit ni Nanang. Di matlag saon. Tinasayaat. Ibagak nga agid darangan parang makaturog. Naman niyang amina na yan agit ang mapaspasamak. Paturod at ti pakinakam ko. Kasti ti kanayon nga bagpagakanyak ni Tatang. Masapol nga ang balinak ang naturet. Oray may saak lang nga babae. Kabaalak ti kabaalan ti may sa malaki. Wen, taping saak. Kabaalak ti kabaalan da. Sana rumbang agbutengak. Kasanong da ito eh. Awan kaaway minoin inutin da kami apatayan. May san nga ubing tinatay. Gapo ka no itinaramid da Tatang. Anya nga tanti mapaspasama ki Javilia. Mabuting matlagayam na gaya trabahador. Naging tuturid na lang. Agalwat kanyak na dyan kay Emiliano. Iso ti isaronok. Managip kumanan ti kapalyero. Naninakid din pinatay. Naimbaglangan na tadimtang nigabat anang tulong kanyak. Ang mga nunatayak kuman. Ang baka pong tutak palakin kuha na. At kakabot kayang Bruno. Napalam itay. Anya na pa na di pagbagayo mo't nanabarang. Uling-ling kayo abak-bagatan. Saan nyo kanya nakita? Pinasidag na kami amin ni Senyorito Brandon. Tapno bigbigan na iti trabador no asino ti nagpaputok iti kabalbalayan da. Kaasimot day maladaga anatay. Sumagmamano ka no pa'y labulan na. Natamaan iti nayaw awa na bala. Apay amasyan kayo. Ubing na unay amatay, Bruno. Panawan dakman. Ang mga nusana ka makapagtipal. Saan nagkadiadang ran kakaasi aklang arudan kini Doña Margarita. Gunggunayo Ipulong ko ti panangasiyo iti dadya na tayo takitag man saan na kaya dusan. Kunak no ni angalo tinangag ko iti nagraigi. Sa bali mat kayam. Mapit lang. Kas na malasin ko. Dahito iti nakita kakabalyo iti. Kalat magtaray matayon. Nakapagpagas ti panagtaray na. Sino takin kabalyo iti daychay? Di kalangan na siyan kin ni Nana Barang, Bruno. Uray bakit tutupam? Biyangon ngamin ti Diyas kya bakit? Nangag ko tinagsaritaan nyo. Pudno mat imbaga na. Napanamitay. Imatayo kaya. Nakita mo't nga dak itay pinayaban na tayo ni Senyorito. Wan, nakita ka. Ngumjak na siputan tinagturturungam. Dahil tati pagkunam, anasigsiglatak ngam sika. Anya aya, ti problema. No saan kumadimtang dagiti trabahador, nga indawluan ni Ama Emiliano. Amangan no natayak kuman. Nagsayad ko man no kastang agpaiso. Mabit man lang gabat.
Sino? Di ko na mangpataykan ka. Ni Doña Margarita. May turad ni Doña Margarita, ti pumatay. Kasta unay ti pungtot na. Gapo iti pan nakapaay taan ang kemeg iti kabalyero. Anya? Saan kumalang asyak ti madusa? No patayin nak. Masapul at duata patayin na. Sana mabalin? Tsak ipalubos. Wanan bain na dya kabalyero. Intun maminsan nga grana kami. Talaga patay ka on. Ibagtasim mangput kayon. Baka kanyaman ng tidaka sa napasamak. Ay, amom, malidayanak unay. Napaay kami amang tunton iti hustisya ti panakatay ti ubing. Ninanang kasta unay ti nervyos na ay di pimanaw kayo. Nakamuleng-leng. Iso atay jay. Pinilit ko pinaturog. Nakakaasipay ni nanang mo, Esmeralda. Haon nga rod. Nakaro ti nervyos na. Gapo iti nakay amaladaga. Nga isot gapo na aring maot kayo ni Evelia. Pero may tidandanag na. Isunsapay katiga po na nagmulenglan. Nakakaasi jay ubing. Natamaan itinayaw awan abala. Uwin nga rod. Daytan sa tinagnervyosan unay ni nanang. Anya gayam ti binanag ti papa niyo, Evelia. Saan nga inaklon ni Senyorito Brandon? Adag iti tao na tirimaot iti bilya ang nagpalto-paltog. No saan ang dagiti tao na? Asino ko mga rod dagitay? Awan sa bali ang mga ramid iti dayta, Esmeralda. Saan mi anabigbig ti nagpaputok na nasipnget? Ngem, adda nakakita kinigabat. Huh? Ni Gabriel? Yung apay, anak basol tayo. Talaga nga awan basol tayo. Awan sinalungasing tayo apagay tanda. Ngem talaga adakes dayjay agabat. Yung kasanon, awan matlat ginanabyo. Tinakas ang launay. Napilitan kami apimanaw. Gapo iti panangipangta ni Doña Margarita apapatayin da kami. Anya? Talaga naranggas da tatang. Uray ni Doña Margarita? Maiturad natin pumatay? Dahil tati si bubukal na napasamak, senyorito. Dinanon nak ni Bruno. Di nagbayag kalpasan na pimanaw. Nakangagak iti nagsasaruno a kanalbuong. Ket idinapanak iti nakangagak iti kanalbuong. Kapinpinaltog na ni kabalyero. Dahil tati kinapong tot ni Mama Gabat. No sana dimteng dagiti trabahador. Natay ka kuman. Saan lang asyak tinagbasol, senyorito? No patayin dag. Patayin nyumat ni Bruno. Kasaritak ni Bruno. Nagasat ka pa'y lain. Kayat ko akong magam da dya kabalyero. Wan, senyorito. Ikarik. San ka lang agkari? Aramidam? Agalwad dagi dya at trabahador kanya. Nang runa kinila kay Emiliano. Kasday gayam tinapasamak. Ay, nagranggasan ni Bruno. Injak nang kag nga dabilin ni Senyorito Brandon nga agpaputok ni Bruno iti kabalpalayan. Ni kabat laang ti binaunda. Ay, kaasya talaga day jay upeng. Ita, ni gabat tinapabasaw. Ay, ganda ni pa'y natay. Nagapo kiti balay ti ayan tinatay nga ubing tatang. Intabon da adagos ti pangkay. Kaasimat dagiti nadakkel na. Gapo iti panakatay na itinayaw awan abala. Tidakes na. Saan man laengen ang maipaayan iti hustisya. Wen nga rod. Kas iti kunak, Esmeralda.
Saan nga atlunan ni Senyorito Brandon at tao na dagiti nagpaputawk. Ngam, adda nakakita ken ni Gabat. Ni Manong Gabat. Asino kumati nagpaputok na saan nga isaw. Talaga dakas na diya Gabat. Awanan konsensya. Anyang patiga po nang agpaputok katrabrabi eh. Apay, tapno butbut nga na tayo? Saan na mapanunot nga da mapuntaan itinayaw awan abala? Ket napasamak, Esmeralda. May nga ubing tinagbalin adak sang gasat. Tidakas na. Kasla ayop kami nga inabog da Doña Margarita ken Senyorito Brandon. Kat, napilitan kayo api manaw? Gapu iti panang ipaturong ni Doña Margarita kada kayo iti paltog? Nabilag ti igem na apaltog. Gaputa kayat mi pa iti agbyag. Napilitan kami anagawid. Ngem saan pa'y analpas ni laban, Esmeralda. Wen, tatang. Tuntunan tayo ti kalintigan tayo. Sakbay nga adupay ti matay kada tayo. Kat iti sumaruno apan nagkita mi kini Gabat. Masapul nga grinisot kami. Esmeralda. Siyak. Asinursurwan na nga agaramat iti paltog. Siyak matlaan ti bang patay ken kuana. Magagaran kagadin para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nang nagayam ni Susana tinagsarita almikan Esmeralda. Ngam saan ang mabalin alapdag ti anak ko iti panggap na. Tiyak kayat ama isagmag. Ngam amok akabailan na. Anya ti kayat da. But-but nganda kami latan dagiti managdagdagas. Ano kayat da kami apatayen? Itaya milatan ti bagbagi mi. Ngam uray awan gaway mi. Uray ammo mi anabilag da. Sagkay sa kamilaeng itibiyag. Ket saan arumbang nga ipakita mi ti panagbutang mi. May nga inosente ang maladaga ti biktima. Tinaisakripisyo. Urayan mi kadilatan nga addapay ti sumaruno ang maibwes ti biyag na. Inuten da kami apatayen. Ngem, day tatidyak ipalubos. Apay, ngayon kanak na namanang. Andiat ibagam. Papaayaban na ka ni Senyorito Brandon. Kaya't nakakano ka sa Rita. Tapay ka no. Saan ko na dinabang? Basta nagtungpalak latan iti biling na. Kaya po, mabuteng kayo maungtan. Kasta ka na eh. Saan nakla nga ungtan? Dagran nakpay nga taa. Agtignay ka kuman adagaws. Isardeng mo day ta panaginumaw. Kasla sino kayo mang bilbilin kanyak? Kaya tiyaw, tayo soyat ko itirupa yun ay tinagyang tibutay. Ay, saan ko ay, sayang. Panawan na kon. Ang mga nusana ka makatapal. Panawan ka man laangan. Sikati makaamaw. Nagsubag matin ni Bruno. Kasla kalkalabanan na dagiti amo ba? Nang nagkayam ni Nanang tinagsaritaan ng kintatang. Ngamtyak mapalabas da ito'y anapasamak. Kasanunusan adimtang da diya kabalyero. Ang mga nun ado kumapay tinatay kadagiti kapurukak. Sino nga taday diya kabalyero? Sa tino ti pagnanadan na? Apay
nga aramidin natin kasama. Nigabat lang ti binaon ko idingag si imi ti kabalbalayan, Bruno. Ngem indinamwam ken nanabarang tinapanan na. Sinurot mo. Senyorito, Kalpasan a pinanawam ni gabat nakangeg ni gabat iti kanalboong. Nuadda panggep mo amang butbutang. Apay asan mo a pinakaamuan ni gabat? Anya ti panggep mo iti dayang inaramid mo? Awan bilin ko abot-but ngenyo dagiti trabador. Kayat mo apagparangan ang nakadakdakas ni gabat? Saras na ti panggap ko, senyorito. Nas ka na mabutbuteng nagiti trabador, tapos no, saan na ako muntra? Nangrunay ti dadya kay Emiliano. Saan nakasong batan? Nuadda kalaytay. Ken no sa nadimteng dagiti trabahador. Amangan no agpada kayon ken gabat anatay. Iti diyo pan nakakimag iti kabalyero. Apay asinalangad mo ni Bruno, Brandon. Oray awan bilin abot-but ganda dagiti trabador. Rumba nga mabutang dagiti trabador ako muntra kada tayo. Amok a pumapapil lang ni Bruno, mama. Iso ngay naramid na radyay. Nasakitin na akam nakinigabat. Panunutan dagiti trabador at dakas ni Gabat. Ngem, mama, no imbaga na kumakinigabat ti panggap na, amangan no saan kuma nakapaglibas ti tulisan. Oh, Napanunot yung ka diti kahit ko asahon mo. kat kasanulangan ti kinagalis da kabalyero. Kanasino ngamin da kabalyero? Saan nga tamay samot lang ka dagiti trabahador? Wano, amagan no nimot la kay Emiliano. Baliwa ka kasarita daggabat ken Bruno, mama. Masapol ang makimagdari di kabalyero. Ket no mapanatnikak anila kay Emiliano ti kabalyero. Kaya't naasawan, nga iso ti pimatay iti day di pa pa. Masapol nga rod ang makamagdadya at tulisan. Kan mapanatnikan no nila kay Emiliano ti kabalyero. Ano mabitlahan? Kasano kumbaan nila kay Emiliano? Amo na ka di tagaramat iti paltog. Kanangalaan na kuma iti paltog na. No saan anila kay Emiliano ti kabalyero, mabalin ngagkadwada. Kalpasan ti pan nakapabasol ko. Asyak tinagpaputok iti kabalbalayan. Ad-addaman akagurguran ako ni Esmeralda. Nakadakdakas akon iti panagkita na. Ay ayatak ni Esmeralda. Ang kagurguran na klaunay. Kaputadakasak. Ni Bruno, gabat. Nakita kita yung agsarsarita dakin bursyo na nabarang. Apay ka di? Malakip ko nga min tinapasama kita'y bigat. Kunak no ado ti matayan. Talaga nga do ko matimatay no saan dapim manaw. Kaasimot day jay ubing anatay. Kasta unay apungtot dagiti trabahador. Iso arim maut da dito'y bilya. Babaan ti panangida ulo nila kay Emiliano. Tiyam mo da, siyak tinagpaputok. At dagayam nakakita kanya kiti kabalbalayan. Nagtakas kamot ngaminan. Na? Saan ka makonsensya itinapasama? Dakasak ka di at talaga. Saan ka di naglawag a kinadakas ti inaramid mo? Sana ka makisinupyat kada kayo iti day tabanag. On, dakasak. Ngam kasapulan nga agtong palak. Awan ti problema no natulnog dagiti trabahador. Ulitek man ang timbagak king kagabat. Nagasat ka. No sana dimteng dagiti trabahador na tay kakuman. Senyorito. Nakamasayag ka kumagaya mo itan. Uno, amang ano yung bulang dalat ng dibangkay mo, iti kasama ka na pasat ti asyenda. Kanuray si kabro, no? San ka man akong dirungi itamangan, no? Ay, Mabuting kanya. Iso naglimang ka. senyorito.
Magustuak tinaramid mo idirabi Bruno. Uray ni gabati natap dagiti trabador asay kati nagpaputok. Maya, ngam ti kagura. Nalibasan na kayo dahi kabalyero. What? No kuma, impakaamom kinigabat ti panggap mo. Asaan ka naging lalaing. Dua kay kuma anak kiranget iti dahi kabalyero. Senyorito, nagalis ti loko. Intong maminsan nga grana kami. Saan na makalibas? Patayag at talagaan. Pangas! Lalaing mo lang agsao. Ngam saan mo patayin? Ag tinulong kayo kin gabat amang kamag iti dahi kabalyero. Idatag yu kanyak as si Bibiyang. Ay, agyaman nak. Sinardingan ako ni nanang. Amo ka kasarita nak. Tanangag nagayam tinagsaritaan mi kin tatang. Nagpakpakaasi pa yan. Asaan ko kanong itultuloy ti panggap ko? Saan? Nakadaktaga sa taong ni Manong Gabat. Ibalos ko ti pan nakapatay da iti dayjay nga uping. Uray balinak a kriminal. Basta may balas ko tinaramit. Amok. Agner-nervyos man ni nanang amang pampanunot. Nga ang mga nodyak patuloyin ti imbagakan ko na. Amkan na ngamin ang madataal ti masakpayak. Nood palin ako na kriminal. Himsan. Jak ipalupos sa kasta. Sana para kanyak da ito yung aramidak. When uray pa'y sana para kanyak. Patuloyak ti planok. Amok. Saan ang mamati ni nanang kadagiti bagpagak? Ngam ilimot ko ti panagtignay ko. Ituloy ko lahat ti agpaliw. Panagnikak no dahi jay agabat. Ti akin aramid iti amin. Kat na mapanagnikak. Ibagak tumatlaan gibunak. Agpaisula una ito imbaga ni Senyorito Brandon kadata, Bruno. No imbagam ko matiplano. Napagtinulungan ta kuma anang kumag iti kabalyero. Kaya't ko siyak ti makakamag iti kabalyero. Ipaneknek ko nga sintado ak apumaltog. Saan mo ka di anawatan ti bilin ni Senyorito Brandon? Idatagtaas si bibiyag ti kabalyero. Anyat pagkitaam kanyak gabat. Saanak ang makawawat, ha? Bruno, Nakapaturong ti bunga nga ti paltog ko ti barokong mo. No kalbitak na ito ay matay ka adagusan. Ngam, saan ka patayan gabat? Patayin kanto iti imatang ti kabalyero. No saan kayo pa'y makapagtrabaho, tatang? Oray siyak pa'y laang timapan. Dahil ka kumati ibagakken ka, Esmeralda. Kabaalak mo't ka ni ti kunak. Tasak pa iti nangida ulo kadagiti trabahador arimaot iti bilya iti kalman. Amok anapilitan kayo laan, tatang. Gaputi pa nagturay ti pungtutyo. Saan kami pa'y analpas kada Doña Margarita kan Senyorito Brandon. Nang runa kan gabat. Malagip ko timbaga ni nanang. Nagpapakaasi ngamin kanyak. Asaan kon apatuloyin ti planok. Esmeralda, saan mo pa'y laeng apanunutin dayta? Inton na anay ama imbaganak. Agtinulong tanto nga agtinay. Sige. Bantayan niyo latang arod ni nanang. Tasyak pa'y laang ti agtrabaho. Ada dumtang anak kakabalyo. Mapan ka iti kwarto mi kan nanang mo. Asino man dayta. Saklaan ti sumango. Mapan kan. Wan tatang.
Ngay, si kamot gayam, Bruno. Nasapa ka man nga imay dito'y balay. Ni kadigabat tinagpaputok wano si ka. Nigabat tinakita yo, saan ka ne? Naturod ka unay, Ama Emiliano. Among kani ada kayo ti atapon da Senyorito Brandon ken Doña Margarita. Amang limlima, kabalyero. Kasano ko maasyak? Kat no jak ammo ti agusar iti paltog. Ken maysa, awan paltog kaw. Talaga ka din awan paltog yo? Saan nga ta si kamot lang tinang patay iti day di Don Savillano? Saan asyak ti kabalyero, Bruno? Jak ammo ti pumaltog. Ken addaak idi dito'y balay. Idi mapasamak ti pinaltog. Aging gaadimtang ti kabalyero. Tapna mo. Adabilin ni Senyorito Brandon akang maganmi asibibiyag, kabalyero. Talaga pagpungpungtutin nakdaya, Bruno. Pimanaw manan na din nagpakada. Napanan na kano, nanabarang. Diya ka mo, Senyorito. Nakita klaan nga nakasakay iti kabalyo a pimanaw. Senyorito. Katsika gabat. Saan ka diya nagpakada ni Bruno king ka? Saan mo't, senyorito? Nagdamag ak ni Bursyo. Saan da kano ang napakadaan ti papanaw na? Ti awanan bain. Dumteng laing makaraman man ang kanya. Pag sa ganam dagiti tao gabat, mapantayo iti kabalbalayan. Anya nga tati pang panggapin ni Senyorito Brandon. Tatang, kasanon? Kasta unay man ang tinervyos ni nanang. Imbagak nga rod kan ko na apagkalmaan na tirit na na. Asaan nga agbut-butang. Anya nga tangamin ti aramiden da kan ka. Kagura da kan tatang. Gapoy ti panangay da ulom ka dagiti rimaot at trabahador. Pabasulin da ka na si kati kabalyero. Saan asyak ti kabalyero? Jak ammo ti pumaltog, Esmeralda. Nung maamuan da akabailak mo't ti pumaltog. Amangan no siyak mo't ti may sa apabasulin da. Delikado tayo no kasyay, tatang. Talaga toso ka, Bruno. Kalkalabanan na ka talaga. Senyorito, Inunaan na din na nakisarita kinila ka Emiliano. pagkaunan ako ma, Senyorito. Binalagak lang. Ano iso ti kabalyero? Delikado ti mapasamak rin ko na. Loko! Bruno, at kagaya man. Oy, si kagabat. Saan ka makibiyang? Senyorito, amangan no dahil lumang nila kay Emiliano Apartaw. Aniya. Kasama mo makita dati palto ko kan Esmeralda. Sige, itamot lang. Mapantay iti balay dala kay Emiliano. Uwan, Senyorito. Suklimatan tayo ti nagtibalay nila kay Emiliano. Ket no, ada makita tayo nga ilumlumang na Apartaw. Pamanagnagan na dyan, nga iso ti kabalyero. Ni Ama Emiliano. Iso ti kabalyero. Dapat, kung nakasaan ka makibiyang. No saan nga iso ti kabalyero? Makikumkumplot da ka nagiti trabaho. Ket ti kabalyero tinakaigapuan ti panagraranget nagiti pasurot da Don Servando ken Doña Silidonia. Magustuak day tangay bagang Bruno. Day taman ti kunak. Pagandarem ti utek mo. Aging gay takit san pa'y analpas day ta problema. Agalwan na di ala kay Emiliano. Kas iti kunak. Mapantay iti balay nila kay Emiliano. Gabat, mangayab kay ti kadwata. Katsyak, Senyorito. San ka na kumuyog? Mapangkalatan iti kaunasan. Danunin da kanto ijay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang manapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Day dati nangag ko ang nagsaritaan da, Senyora. Mapanda ka no rautan ti balay nila kay Emiliano. Ket no maduktalan da ka no nga da ilimlemeng na nga armas.
Pamanagnag ani Emiliano ti Caballero. Salpag ti kichay. Yung kasla tsak mamati. Laklakayan ni Emiliano. Anda ka di kasjay, kinasiglap day di alakay. No, makipinaltog. Kanagalaan na ko ba, itipaltog na, alaban. Jak man amukin ni Bruno, senyora. Laklakayan day jayan. Huh. Malibasan na nga ron, dagapat kan Bruno, kas panganigan. Adda, nga daga po na patayik idaaduan, no kasta. Napasamag. Panawan akong barang. Ang mga no si kapay ti pagbalatikan ti pungtot ko. Sige, senyora. Nakabutbuting mo't ni senyora. May turing na nga talaga ti pumatay. Sakit ang isingasing ka ni Senyorito Brandon. Sa nigabat pa lang, kinkuyog na. Talagang ad-adan atalkan na ni gabat. Masapo lang malibat ko ti loko. Patayag. Kit amuhon na niya karamidan. Ho! 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 Lakay Emiliano! Rumor kay ti balayaw! Nga sulumpan. Lakay Emiliano! Mangmangag na ka de! Lakay Emiliano! Saan mo nga urayan nga pungtuta? Nauray da kamatlang rimwar, lakay Emiliano. Isugayam ang naturad ka ng idaulo kadagiti trabador arimwar iti Villa. Tasika ti Caballero. Senyorito Brandon, masirib kayo. Mamati kayo kadi asyak alaklakayan. Ket kabaelak ti makipinaltog kadagiti nasisiglat a pasurot mo. Kan maysa, pangalaak kumangay iti paltog ka. So kimatin nyo ti unag ti balay nila kay Emiliano. Sika ti mangidaulo kadakwadag gabat. Sige, senyorito. Numapanagnikan mi asika ti Caballero ama Emiliano. Agkararag kalaangan. Dito'y kalang laka Emiliano. Di mo padpadasan ti lumaban. Amoyo, nga awan gaway ko kada kayo, senyorito. Nasaya at tambom. Sige, kakadwa! Sarakan nyo ti unag ti balay. Sige, garot. Lumasarakan ni ti paltog ni Esmeralda. Ang mga no ibotaktak ni ama Emiliano. Asyak tinaggapan na. Ket kanibusanak mata. Oh, apay arimwar kayo na ladoma. Anya tinasukimat yo iti balay da iti alakay. Senyorito, dahito ilang nga palang tinakita mi. Nay, Anya, apay nga inalayo ti palangkaw apagtabtabas kaw. may sakamot atuntun. Senyorito, Senyorito, sinukimat ko ana imbag ti unag ti balay. Sinaggaysak a sinukainan dagiti pagan-anay da. Imburang it ko dagiti pagid-iddaan da. Ngum awan tinakitak. anyati ko na. Ay. Lakay Emiliano, nagtanang ka. San ka kumarit ta mga numakulata ka? Polos nga awan na sukainan nyo kadagiti tao yo, senyorito. Mapnet kayo matngatan asaan asyak ti Caballero. Ken awan apolos pan nakay naig ko kinkwana. Nakalusot kay ti daytoy agundaway lakay Emiliano. Ngam santa pa yan alpas. Nabayaga kon ang mabutbutang senyorito. Nakasaganak. Anya? Aging ka iti maudi nga angis ko. Nakasaganak ang mga buwise.
Oray ti maudi at darak. Nakarit ka launay. Ngam saan nga iti da ito agundaway la kay Emiliano. Gabat! Umungan nyo amin dagiti pumrok, takasarita kita. Agtignay kayon, kadagiti kakadwam. Una yung tinamsaakan da. Basta inwara dalaktan da diti pagan-anay tayo. Isoda amin ti akin aramid iti daytoy. Nakaro ti na may anda. Aglalo ka dagiti akin unag apagan-anay tayo. Dayjay agabat ken dagiti kakadwana. Naimbag ta sa andaan nakita ti paltog ni Esmeralda. Ngem, amangan no intugot ni Esmeralda. Kasanon no mapan ijay dagiti pasorot ni Senyorito Brandon katrikisaan da. Ngem amok nga amo ni Esmeralda ti aramiden na. Tinasayaat, panawag pa ilaang ni Susana ditoy. Adda kaguranak ni Senyorito Brandon no awanak ang makiumbong kadakwada. Nakabanogmat na talaga ti Agibalo. Kasta unay kalingit kon. Mawawak pa yung una yan. Ay, sakapang ngamin anapartak ti panang trabaho. Taama nga no, kulata dagiti nakabantay at tao ni Senyorito Brandon. Nung makita da ngagpatay-patay kami. Adda tumutang anak kakabalyo. Saan animanong gabat day ta? Ay, tagna ka niti. Romo. Tawag na nakapimpintas kalaunay, Esmeralda. Isa pagmamauyungan na kalaunay ni Senyorito Brandon. Si kamat gaya manong Bruno. Ursyak, ag mauyong akan ka. Anya? Lumabalin la ko mga unaak ni Senyorito Brandon amang sisip iti banglom. Saan nakabastusan? Naggagat kalaunay. Kaya't mo ka na asyak ni mang punas itilingit mo. Saan nakabastusan ko na? Di nakasitgan. Jack ipalubo sa makaasid ka kanya. Esmeralda, amom ka nga adda na Senyorito Brandon kan nagiti kakaduak ngay daulawan ni Gabat kat sinukimat dati unag ti balayaw. Anya? No adda masukainan da apaltog iti balayaw. Patayan dawakit din ni tatang mo. Ay, saan? Saan ang mabalin at patayan da ni tatang ko? Susapo, kasanong da kita idultulin ko apaltog? Kasanong da kitay? Aguloy mo kayo! Tapno manggyo na yung bagti-bagan, Senyorito Brandon. No saan dapay lang agulimik palto gamigdan gabat. Kaya diyo ka dito mapalto-paltugan, ha? Inom mong kayo amin gapiti napasamak kidi namin sa narabi. Awan kadagiti pasurot ko tinagpalto-paltog. Ore adda nakakita kada kayo kinigabat. Sino araw dagiti duwan nakirangat nga bagpagayo kabalyero, Senyorito? Sandak man na sungba-sungbatan. Siyak tiyag suludsod kada kayo. Amuyo ka di dayja kabalyero? Sabi nga mo, Senyorito. Mga mo, Senyorito. Senyorito, di ba po? Iso ngay numong kayo. Tapno balagan kayo. Sanyo ngay lemang ti kabalyero. Tamadaksan kayo kanya. Ken ibagak kada kayo. At dagong gunayo. Numay tatagyo kanya ti kabalyero. Kasta unay man ang tinervyos ni nanang. Naimbag. Tasaan na rin mo iti kwarto da ka ni tatang. Unay ang tinamay anda dito eh. Aramig dagiti tao ni Senyorito Brandon dagito eh. Sinukainan da amin. Dagiti nakadulin dito yung kwartok. Agkaiwara amin ang dagiti kawas ko. Naimbak ta saan daan nasarakan ti paltok ko.
Kas lang imposible ang sanda nasa kakan. Sa bagay, naitugot ko ti paltok ko. Ngam, no kinapkapan ng katakuman ni Manong Bruno. Mapalin na naduktalan na, ti idultulin ko apaltok. Naarikap na kat nga tayo tinang isa likatak. Ngamamak. Sa anak mo't lama ito rin nga aprosan. Tanong ipulong nga kini Senyorito Branton. Dagas lakit eh. Ngam, urian niya mati mapaspasamak. Diyak ipalubos ang makaasitid kanya kan sagidan na. Diyak lakit ipalubos. Kayam. Kuna ni Nanang, anapan ni Tatang iti kabalpalayan. Nagpaumong kanuman na ni Senyorito Branton kadagiti tao. Talaga asaan da asar dengan asapulon da diya kabalyero. Asino matangamin tayo dyan? Maburburtyaan kami mo't kadananang. Anya ti panggag da diya tao? Sa tino ti pagnanaidan na? Estranghero nga ta dito'y. Agsubli ka lang ti ati Nanang. Kasaritak. Barang agkalman ti nervyos na. Tanda ka mo't gaya mo ni tikaw na saan ka ba? Open yung Senyorito Brandon. Nagsubli ni Jevilla. Kalpasan analpas kami ang nagmeeting kadagiti trabahador. Kahit ano tinapasamak, iti panang sukain nyo, iti balay nila ka Emiliano. Awan nakita mi apaltog. Anya? Nasakbayan lakit di dadya alakay, tinagilamang. Ang oray ka man, tas siyak ti makisarita, iti dadya alakay. Bruno, saan ka nga agaramid iti addang? No saan mo nga ipakadakin ni Senyorito Brandon? Kahit, ipulong nak. Talagang agpapadakkel kay ti papel ah. Saan nga agpadpadakkel iti papel? Ngamamumot ng ti kinaranggas ni Senyorito. Agnakam ka kuman iti napasamat kin ka idirim maut ka iti sabaling asyenda. Sumarating kan? Nagkapam gayam. Naimbagtasan asimurot ni Senyorito Brandon. Kat nakita na kumangawan ka ditoy. Napanak kay tayan ni Esmeralda at tumultulong nagmulay ti unas. Katimpakamukin ko na, ti papanyo iti balay da. Kasta una iti danag na. Amang ano ipulong mo pa ita ka ni Senyorito, ha? Dahito yan ti pinaalayo adanaw, Senyorito. Itay pa'y abinaon kayo. Nalipatan pa'y tinangalay ti pulutan. Ay, uwan gaya, mabiit laang. Inak mangala iti adubaw. Tonta. Anya lati oras, Brandon? Agin inom kan? Kanyat mulang lingam na nabarang. Ay, agdengag ka kaditi sa ritaan? Sige, Senyorito. Senyora, panawan kayo. Dalasan ti pumanaw. Kumusta tinapanan nyo? Adda ka din nakita yung apaltog iti balay da di alakay. Awan, mama. Kat, patpat yung nga bindaya, Bruno. Pangalaan ko mga bindaya alakay iti paltog. Katanya, inumo mo dagiti trabahador? Wan, ngam sanda ka nung amuda jay, akabalyero. Naimba. Tasanda nakita ti paltog ni Esmeralda. Palutputan lakit din ni Senyorito Brandon. Naggapan ti paltog. Kagurguran ako nila kay Emiliano. Kapunta nagbalin akong adakas. Kit amangan nubalsan nak. Itakadipay atal kenak ni Senyorito Brandon. Ayan ti paltog ni Esmeralda. Intugot na nga ta. Tiyak makapaggaraw. Taamangan no sipsiputan nak ni Bruno.
mga ramid lakit di itiwagas. Tapno madadalag. Ken mabalin apakatayan. Kung nagtupay kita surutin nak ni Manong Gabat, kung taway kon, maibalas kung tinaramid ang kanyak. Kanti pan nakatay ti ubing. Agpamarangak asaan ko anadlaw. Esmeralda. Ah? Amok anadlaw nak. Kaya't kung nagsarita ta. Kasaritak man langan. Oray siyak, kaya't kamat nakasarita Manong Gabat. Esmeralda. Daytag paris atong pa. Ti katukad ti panang bastos mo kanyak. Kat daytoy ti para itinatay nga ubing. Kat daytoy pa. Namin adon a pinaturungan nak iti paltog, Esmeralda. Sige. Nung maiturad mo apatayan ti lalaki nga agayat unay king ka. Sige. Anya pa'y lang ti ororayam. Paltugan na kon. Saan ko apagan ano ti agayat alalaki akasingin ti demonyo ti kinadakas na. Tiyak may po sa panunutin. No kasano akabailan ti konsensyam amatay ti may sangay inosenteng ubing. No patyam anakadakda sa klauna yan. No patyam akabailan ti konsensyak amatay ti inosenteng ubing. Angam, siguradom laeng amapatay nak. Nasaysaya at pa yan apatayin nak. Tapno saan amaamuan ni Senyorito Brandon. Asyak tinagapan ti paltog mo. Anya? Nasaysayat at ti babae nga ay ayatak launay. Timangkodas kanya. Ngam ni Senyorito Brandon. Oh, anya pa lang ti orayam. Paltugan na kon. Saan mo kadi akabalan timang patay kanya? Ha? Batam ti imak Manong Gabat. Kalbito mo ti paltog mo. Iputok mo. Iputok mo, Esmeralda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inuray ko ni Esmeralda. Iti imbagak itay anang ilimangak ka iti paltong kan bala. Ngam saan adintang. Naimbaglakit din ta nagwerret adagos ti panunot ko. Kat na ilimang kon dagiti paltog. Sakbay adimtang da Senyorito Brandon. Taklamon, no anya ko man ti inaramid da kada kami. Nasken ama ipaayan iti hustisya ti panakatay ti ubing. Anatamaan iti nayaw awan abala. Nang runa, no pabasulen da kami anak ikumplot iti dayjay akabalyeraw. Saan ka niya pa mangkot ni Gabat na nabarang? Apay asyak ti pagsaludsudap. Saan kayo ka di nagkuyog ang nagawit? Pagdamagan kapayayan o kinakuyog ko ang nagawid. Langlanggungan na ka ha? Day, Oo. saan na kumalayatan di ka kadi maasyan kanya kat bakpakita na kaun. Bakitan ka ngam di mo amo ti sumungbat iti nalintag. Nakitam ka day, nagkuyog kami ang nagawid. Saan ko anapuutan ti isasangpot mo? Kan saan ko pa'y anakita ni Gabat? Ano pala mi napalpali ikaw yun? Imbagayalat ako man asaan nyo pa yan nakita? Saan ko nga rod nakita? Luk-luk kun lakon. No sana ka makatupal nang ano paltukan ka na Saan ka di ajak pa'y kaya chimatay? Mabalin asan mo ama iturat timang paltog kanyak iti sangon-sango, Esmeralda. Gapo ka di. Taad damat panagayat mo kanyak. Di nakasit kan Manong Gabat. Jak ipalubos nga arakupon kan agkanak manen. Kaputa kagurgura ka.
Jak isalda ti pusok iti kasken ka kasingin ti demonyo. No saan nak amay turad apaltugan iti sangon sa. No awan pasat ko ti tapuson. Patayin nak anak katalikudag. Tan kabalyo. Ho! 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 Oops. Namitlo ang nagpaputok ti paltog ni Esmeralda. Ngumkaslasan na aranta ti mang paltog kanyak. Anya nga tati kaya ta sa wanday ta. Ay. Iti imatang na. Dakasaklaw na yan. Jak namnamaan nga ayatan nak. Dimteng kamot gaya man gabat. Napalampalaan. Uy! Apaya saan nak itang talaga? Ibatan nak. Indronak. Loko ka. Awan ti bibiyang mo kanyak, Bruno. Talaga kakaritin nak, ha? Kaya't mo, tagpinatay talangan, ha? Sige! Agpinaltog ta. Kitaan ta no asino ti bumtak ti banga-banga na. Wenno malsok ti barokong na. Nakaarit ka, kung namno ka ba anak? May turad ko timang patay kin katam na mom. Hoy! Anyat mapaspasamak ka na kayo adwa? Na senyorito, Ha? nagkasat ka pailaan nyo. Anya pa lang nga talaramay ninyo? Agpinatay kayon! Anya ti kaya ta sa wanda kan albuong Brandon. Nakita ti panagpinaturong ti paltog da Bruno ken gamat. Isu ako nakagpinatay dakuman. Anyat mapaspasamak ka dagijay. Kaya't dati pinatay? Ngem kaputa sanda nagpinaltog. Siya kun tinang paputok kadakwada. Aging kay ta. Amuyo ka di? Nasakit pa lang tinakam ni Bruno, mama. Basol na. No saan adarasudos. Sana mapaspasamak kan kuana. Tikasta. Inbabain na kinidonya si Ledonya. Nana barang! Ay babanda Bruno kan gabat. Kaya't ko aga salita na. Agpada da aton to. Why, senyorita? Darasan, tagtignay! Oh, Ay, Bruno! Dapat! Papayapan na kayo ni senyorito! Ila kayo, tilang amin aramid yaw! oh. Salbag kamat barang. Saan ka makipinpinukaw dita? Asit gam ida. San kayon ang makibiyang ma? Siyak lang ti makisarita kadakwada. Adda na patag nga ipagkap. Awan matanda Bruno kan gabat. Ay na, nakintayagak itay na'y matangak ti panagpinaturong da iti paltong. Kunak to ang pinatay da itayan. Sa kalpasan na, ni Senyorito Brandon tinang paputok kadakwada. Ay, nakabutbutang dagito'y amapaspasapa. Apay nga isuda nga agkadwa ti agpinatay. Ako'y anjak na ituro da pinaltukan ni Manong Gabat. Uray kasano tiluksaw ko kan kurak kan kuana itay. Saan ko kaya makabalan ti pumatay? Uray pa'y tinubay nak ni Tata. Uray pa'y kunak, anaturod ako na. Natangkanan tinakam ko iti panak kunak. Impagarup ko no kabaala kung ti pumatay. Saan kaya ma? Ad-adang agturay ti kinalupoy ko. Saan pa'y anagbaligi ni Tatang iti kayat na apagbalinak?
may saak a babae. Ng pagbalinan ni tatang, akas may sa alalaki. Oh, malagip ko manin ni Manong Kamat. Kas lamang mga kapailan timpaka na. Saan nakakapalan na patayan, Esmeralda? Kaputa uray ti panagkitang kat kasingin ko ti demonyo. Ay ayatan na. Tiyaw ko ng pain. Saan nga iso ti klase ti lalaki a pagpitikan ti pusok? Kakurkurak ni Manong Kamat. Taakas at tao. Ninanang, iso ti rumor di tabalay. Sumarakak langan. Amangan noon yaman ti damagan ni nanang kanya. Itay pa'y apinaayaban kayo ken nanabarang. Apay ngita kayo lang ato. Senyorito. Wanya. Kaya't yun ngagpinatay kayo. Sumungbat kagabat. Katsika Bruno. Salbag kayo. Saan la dinanong ni senyorito ni kabat din ito namin ito kanya. Wanya! Asino? Tikimarit kada kayo ano? Siyak senyorito. Pakawanan na ko ma. Diyak lang min magustuhan ti sana panangital-talag ni gapat kanya ka. Apay? Asino ka kumangay tal-talik na? Kansan kan ngagkalintikan pay? Denggan nyo ti baka. Ingkay agwanawan iti kabalbalayan. Agbingay kayo iti grupo. Awan dakes nga aramidin nyo kadag iti pumurok. Malaksid, no makita yo ti kabalyero. Ulitek ken ulitek tumanan. Idatag yo kanyak asibibiyag. Mawata nyo? Idatag yo asibibiyag! Tatang, naggapo niya pilang. Grabe ka. Nahimbag na nakaturugan ni nanang. Umalatiwak ko maitibalay dadamyan, Esmeralda. Hanggang nasabat kaw ni Teban. Nakita da kano dagiti pasurot ni Senyorito Brandon agwanwanawan ka dagiti kabalbalayan. Anya? Ay talaga apagat atapan da tayo akakumplot tayo ti kabalyero. Aday ta kano akabalyero ti Pangulo dagiti tulisan. Sa dino nga tati pagnanaidan da di akabalyero, tatang. Takilaan-latan ngagparparang. Jak ammo. Agtamudak tulaeng iti dayjay akabalyero. No adda mapatay na kadagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Nang runa iti dayjay agapat. Tatang, Ay, sa bali man ti malagip kaw, Esmeralda. Saan ka nauray iti nagtulagan ta a lugar anang ilimbangak kadagiti paltog ken bala. kwa. Tatang, napana kami nag-ensayo. Dahil ka kumapay laeng ti kayat kaw asalod-sodan itay. Ayan ti paltog mao. Adda iti nangidulinak, tatang. Saan ko ngayon tugot iti nagmulaan mi iti unas. Ang kasano asaan nakita dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Nakitak ni Gabat ken iti duapay a pasurot ni Senyorito. Simrek da iti kwartom ket inwaris dalatan dagiti pagan-anay mo. Dayta ti jak mo, tatang. Ay, naala, maturog kan. Sa paan tatirumwar, masapul ang maidulin ang naimbag dagiti balaken paltaw. Apa yan nagsubli ka, Bruno? Nagtulag tay abantayan nyo ti akindayang abagatan, akabalbalayan. Kat wanawanan mi ti akin laudan nga amyanan, apasat ti kabalbalayan. Apag iso amalikubkub ti kabalyero, iti kating antipurok. Kat na mapasamak na iti kating nga antipurok. Ano lakit di apumurok ti maraman?
Saan ka di aday ti masapol ang mapasamak? No adda matay ka dagiti pumurok. Adda pagbot nganda. No nga tabot-bot ngan tayo nagiti pumurok. Uran tayo, nagiti kabalbalayan. Anya? Oy, siya Sibio aman ni Garillo. Isaganam ti Pusporom. Da kayo mo dita. In kay mga alay ti pangaron tayo. Mabiit lang, Bruno. Awan kasta abilin ni Senyorito Brandon. Kontrabida ka talaga, gabat. Timbilin na lang ti aramidan tayo. Wanawanan tayo ti aglawlaw. No adda mo dagiti pumurok iti kabalyero. Makamu ka. Panawan ka manlangan. Makigtot kay tulangan. Intun gumilayab ti kabalbalayan. Intan kabalya. Hey. Ipay-pay sungatan ni Bruno ti imbagana. Tinasayaat. Surutak ni Bruno. Ang mga nulib atan nak iti kasipngatan. Amok akayat nak apatayan. Utya anak iti dayjay nga inaramid ni Gabat. Imbati na ti paltog ni Esmeralda. Tapnoan niya. Mabuting nga ta maduktalan ni Senyorito Brandon nga iso tinangted iti paltog ken Esmeralda. Wano, adda pa'y sabali agapuna. Nasken ama ipamuspusak a kasarita dayjay agapat. Oh, tatang. Anya ngay. Naidulit tayo mo itong dagiti paltog kan bala. Dahil lang, nung kasapulan tayo launay ti bala. Adayo dito yung pangalahan tayo. Dahil tamot ti pampanunutek. Sa baligayam ti malakip ka. Asino nga ta tinangted ka dagiti bala ken paltog. Tsaka mo, tatang. Kanya ka muna niya ti gapuna. Nga ada nang ibati ka dagiti bala kan paltog iti sango ti ridaw ti balay tayo. Nung asino dayjay? Kat burbur tiyapay lang. Ayan tay kabalyom. Iso ka di day dyan naggaraigay. Iti dayjay apasat ti nangigalutak itay tatang. Dayjay, madamati pa nagarab na. Sabalin sa kabalyo di naggaraigi. Saan mo ka di amangag day dyan, Esmeralda? Danapag ti kabalyo. Amangan no ni Manong Gabat ti nakakabalyo. Amangan no sisiimin na ta. Kat nasurutan na ta. Talaga sursurutin na ni Manong Gabat no kasta tatang. Pilpilitin na ka. Esmeralda. Tinaklatain gaan ni Manong Gabat tatang. Kagurkurak na chay. No kasapulan, patayakon. Day dyan tinakakabalyo. Nay, saan anigabat? Kitaem. Adda abungot itirupan na. Kat dagiti mata na laeng ti makitkita. Day, chay ka ti kabalyero? Kitaem. Intayag na dagiti dua nga iman. Kayat na asawain. Saan akapusor? Si kakadeti kabalyero? Asino ka? Nagtungid laeng. Dayta. Manglugin apumanaw, Esmeralda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan na ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. May aptipan na kadanyop ti rusok ko na nabarang. Kaslamay tayo kiriknak. Awan na punos ti turog ko tinagpatnag. Kahit anya nga min tinagpuyatam aya Bruno. Kasla nalaylay abulong ti unas ti langam. Bigat ng nakmarang na pagpungpungtutan. Abus na nakapkasutak. Di mo kanyang mo? Abinaon na kami ni Senyorito Brandon na nag-CM iti kabalbalayan. Saan kumat anapuutan baraw? Asensya kan sige, panawan ka nga rudan. Taamangan numalaw anam timang tapis kanya. Mabit lang.
Itimplaan nakpay. Kaduam ti asukar na. Kay sunang na kadu ti asukar. Kumusta ti panagwanawan nyo iti kabalbalayan, Gabat? Awan ka di tinadlaw yung nga umar-arubayan? Awan, senyorito. Naulay mo ti kabalbalayan idirabi. Nasapan saan naturog da. Tay didimtang kami iti kabalbalayan. Naidapan da kiti silaw da. Naginot da iti gaswin no nagbuteng da. Jakla mo, senyorito. San ka di Apollo sa nakaturog, Gabat? Anya, kabaalam ti mangidaulo kadagiti kakadwam ngagbantay iti kaunasan? Kabalak, senyorito. Naiturog ko ba si Tite Parbangon? Ni Bruno kano ti awan pulos turog na. Pagbatyak ni Bruno, duada ken borsyo ang mangidaulo kadagiti agbantay dito'y bilya. Nagsaysayang lagayam iti oras dagiti taom, Brandon. Sandalakit nga rod na nakapapigsa ang nabigatan. Mama, masapol nga aramidin tayo dito eh. Tapno madugtalan tayo na makikumkumplot dagiti trabahador kadagiti tulisan nga idaulwan ti kabalyero. Kaya't ko makasarita dayjay alak kay Emiliano. Tapay pailaan? No saan mo kabala nakasarita, siya, ti makamukan kwa na. Masapol nga ipod na ti kinasasino tinangkaw ti mo kan kwa na. No, ti kabalyero matlaang tinangilamang kan kwa na iti. Ibaon ko ni Bruno inton madamdama. Saan pala makatrabaho da jalakay? Ado ti masapol na sungbatan dayjay alakay kanyak, Brandon. Kat no saan na amatumpugan ti sumungbat kanyak. Ipasangok kan kwa na ti shotgun. Talaga nasikap ka, Gabat. Nakaturog kagayam. Sa nakas kanyak, nagpatpat na ngawan turog ko. Jak kabalan din, Bruno. Iso kinasaritak dagiti kadwak. Naisuda pa ilang ti agbantay. Kat iturog ko pa'y basit. Kat kasanon no saan da nasiputan ti kabalyero. Binilan ko idang agwawaras da. Ada kayo mat. Nangagyola ko ma. Tida na pagkangaraigi ti kabalyo dayjay nga estranghero. Apistolero. Nalain ka talagang agkalintigan. Nasakit ti bagbagik. Kat kasapulak ti pagwatwatan. No agkakapsot ka. Ang kamaturogan. Bruno, binaunnak ni Senyorito Brandon tapno kasarita ka kano. Inta kano ayaban ni Emiliano, takayat na kano kasarita. Gabat, oray ta sidag ti kabalbalayan iti kaunasan. Si kantulagan ti mapan. Sakto latang arodan ti makaam mo, Bruno. Bruno, agtamtamdag iti tawa ni Doña Margarita. Nakakusilap amang kitkita kada tayo. Uray madamdama kanom, saan apumanaw ni Emiliano ijay balayda, saan pa'y makatrabaho. May saka matabakat at nagulit. Sige malangan, madamdaman doon. Panawan na kami ni Gabat, kat saan kami pa analpas na nagsalita. Ang mga nagkinarit kayo manan. Ina, uray akla na kintot, idi nagpaputok ni Senyorito Brandon, idi kalmat. Tsak na awatan di marikliknak. May papaniti dayjay kabalyero. Kasino nga tangang peso? Awan pagilasinan. Basta, nakapantalon ka nakapado iti nangisit. Nangisit mo't lang ti abungot na. Tila batog ti mata na ti katsla. Ayan ti abot ti abungot na. Esmeralda, Tatang, kinasaritak ni Nanang Mau. Panawan kanulatan takabaalan na kano ti aglutaw. apay, papanan nyo? Napigsa akon kabailakon ti agtrabaho.
Kasla na sakit ti bagbagik nga awan aramiden na. Sa dino ti kayat yung pagtrabahuan. Agtabas iti unas, wano agmula. Siyaklatan ti paramula. Da kayo ti agsibog. Iti pagtabasan ti papanak. Nabayagan ajak nagtabas. Wen kayam tatang. Saan na kayo kadipay a kinasarita ni Senyorito Branton? Ngagsubli kayo iti naggaikan nyo iti akaladaan? Saan pa'y? Gamno kayat nak nga isubli ijay. Kayat kulak ta. Tabarang sublian nak tinanggemeg idi kanyak. Saan kayo amabutang? No maulit tinapasamak. Nakasagana akaon. Jak ipaluubos amalib at nakpay dayjay. Gam adda atap ko. No asino ti akin aramid iti dayjay. Ket dayta ti kayat ko amapaneknekan. Ni kadi manong gabat, tatang? Isoda ken Bruno. Umay kang harudain. Taag ko yung tan amapan iti kaunasan Esmeralda. Wen tatang, kasaritak labit ni nanang ta ipalagip ko di agas na. Amang nga namalipatan na di agas nga inted ni Ama Pilis. Aha! Parda sampay tagtaray kabalyo. Awan tao iti balay dala ka Emiliano. Mamutang nga ta, kataglemleman. Kat ni bakit Susana, napananang ta. Amang maturog. Kanya nga ta, nagsubli kat puurak ti balay na. Nagsubli ak ti Villa, ajak kadon nila kay Emiliano. Pagong naklakit kini Doña Margarita. Amangan lo paturungan na iti shotgun na. Ti. Ha! Dayto yan ti pinaalayo adanog, senyora. Ay, napudo to na yan ti panawan. Kasla pa'y marigkata na kaaghangas iti kinadagaangnan. Ay, senyora, ibagat ka di kini Imias, nga isagana na ti kotse ta itaray na kayo iti ospital. Anya? Kaya't mo ta ibarsak ko di tarupam to baso, ha? Saan ka di, senyora? Makatrabaho ak paano mabulsil ka. Kung guda ba? Pagpungtuton nakmadan. Alam niya pamaypay. Tapaypayan nak. Talaga po doon nak. Ayan na nga mintay daklapal eh. Nakmatan amo tinakaypak niyak. Kakidya mo lagat kan. Hun kaya, nadya Bruno. Nabayag ka din na nakapanaw? Uwan, senyora. Jakman amo napay asaan pa'y ang nagsublay. May samot na chay. Ni kabat la kumanti binaon ko. No kasta natulnog kayong agtrabaho. Awan ti problema. Ken balaagan kayo. Saan nyo agamdan ti kumontra? Ken no amuyo ti paglumlumangan ti kabalyero. Ipulong nyo kini Senyorito Brandon. Ket addagun gunayo kanyak. Gabat. Oh. May kayo gaya man nagtabas, Ama Emiliano. Saan na kayo nga rod anadano ni Bruno? Taapay ka na. Kaya't na kayo kano kasarita ni Senyora Margarita. Adda kayat ko adamagan ken kagabat. Nasukainam ti paltog nga inted mo ken Esmeralda. Ngam apay asaan mo nga insuko ken Senyorito Brandon. Pagdamanan te taapon. Sabi kas na mga alumnos di panangkit-kita na kanyak. Patasan natin ang bastos kanyak. Talaga na pintas ka, Esmeralda. Sana makaumaaboyaan tinalibno sa rupan. Napangluka, uray sabon apaglabawan no arutang ti pagsabsabon mo. Pangasing, saan nakabastusan? Nagapo ak di balayo ngam awan tao. Ninanang lang ginagbati, matmaturog nga ta. Naimbag ta na panunot ka ti may dito itapno pagdamagan ka no ayan ni tatang mo. Tagsubli ako maitaya namang puor iti balayo. Talaga ang takas ka. Kaya't mo apuuran asinibiyag ni nanang ko? Abos ta saan pa'y anagimbag iti sakit na? Ayan nila kay Emiliano. Siyak ti madaksan ka ni Doña Margarita.
No jak kaduang agsubli, ije Villa. Aday ti kaunasan nga tabtabas. Nagdiretso ako mga rod ije itayan. Matagtakan lakit din ni Doña Margarita ang mangururay kanya. Ang pagparangag to at tuso nila kay Emiliano. Takita, no di kakaasi ang malati ko. Kasan mo nagpaiso? Nulatigwan ni Doña Margarita ni Tatang. Apay nga ta, apay na kaya na. Anya tinamnamaan niyo ang mapasamak. No insukok ken ni Senyorito Brandon ti Paltog, ama Emiliano. Kat anyamot ti aramidan na Senyorito Brandon, lumaamuan na asika tinaggapuan ti Paltog. Ha? Asino ka talaga gabat? Ni Bruno ti Dimtang. Api nga may dito ikaw nasan. Sung batang ti sarudsod ko. May saka nga impostor saan ka de. Agda kayo malagayan nito lakay Emiliano. Amuyo, gista yan pinuurak ti balayo. Anya? Umay kayo. Matagtakan itan ni Doña Margarita ang mangururay ka na kayo. Apay, anya ka no ti ibagana? Saan kan nga saludsod? Umay kakit din. Saan nag-agoyhudan? Kabaalak ti magna. Di pa yamanin nila kay Emiliano. Ajak innala ti Paltog. Sa anak amaag nga isukok kini Senyorito Brandon. Di nakpay patayan no maamuan na asyak tinaggapan ti Paltog ni Esmeralda. Apay anak bayag kayong Bruno. Matiktikan launa yan ni Doña Margarita nga agururay. Nakasagana pa yan ti latigo kan shotgun. Mangiram-raman ka ngamin. Sika alakay. Sikat ti malatigo. Kat daytoyen ti kanibusanam. Mapantayo nga ruden iti uneg, Bruno. Panhawan kayo latan. Sige, agbatiak dito yun. Diyak kayat ti meram-raman. Nakayan ti mangkuyog ka ni Ama Emiliano na nabarang. Tagkrut kamot gayam. Anya ti unam, si kaalak lakayan. Bruno! Apay ngita kailangan. Ay, kuha ngamin, senyora. Inlambangan anak na ito alakay. Saan ka naglambang? Nakita mo nagsasarita kami kanagabat. Saan ka na nagkalintigaan na kay Emiliano? Agtignay kayo ngaminaw lakay Emiliano. Lamisaan tinagbatanta. Nagabay ti latiko ken shotgun. Kwarta tinagyan iti basit abag amakit kitam. Sanga 10,000 apasig asagsa sanga gasot. Agpili ka iti kayat mo. Ket no awan pilhik kadagita. Tonto! Pagpungpung toten na kadi ha? Jakpay kayat ti matay. Ken uray nakurapayak sa anak arupat kwarta. Agin ko kung nakapailan. Ha? Saan ka di nagreklamo kayo iti sweldoyo at trabahador? Ita ibaga masaan mo akayat ti kwarta? Doña Margarita. No, saan mo akayat ti kwarta? Dahit tangarod latigo kan shotgun ti parakan ka. Amok at ngelyo ti biyagbi anak kurapay. Kaputa addaak iti unag ti bilyayaw. Ngam anya ka di ti kayat mo nga aramidag. Wenno anya ti kayat mo ang mapasamak. May salag ti kayat ko ang mapasamak, Emiliano. Ipudnom kanyak ti kinyasi asino tinangkamag kan nang ilamang kan ka. Imbaga kun idi kada kayo. Kat awan pagbaliwan na. Jak na bidbid tinangkaw ti bukanyak. Takanayon anak kaabungot no sarungkaran nak idi iti basit ago kayab. Anang ilammangan na kanyak. Ha? Saan nga ta ati kabalyero dayjay? Uwain, may isa kabalyero. Tanaka kabalyurakat. Ay, tonto! Saan ka makilinlindo ko kan ka?
Kaya't mo talatigon ka. Wano pa tayo bagtabanga-bangang babaan to'y shotgun. Uray derderin nyo ti bagik. Oh, May salaeng ti sungbat ko kada kayo. Jack Ammo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naisugalak gayan. Dandaniyak na nagiti nagtugawak. Awan mo't langin mangeg ko akan albuong. Agpatingkan samat lang ni Doña Margarita iti pamutbutang. Anya nga ta, no siyak langan ti manggibos iti biyag nila kay Emiliano. Mamuan dan to kalipay, ay asyak tinanggunas. Lalo no ilemang ko ti bangkay na. Kat inton masarakan da. Narunot gaya man. At din itang anak kakabalayo. Saan ani Bruno daytoy? Kun nagkapoy ti daya. Ni Esmeralda. Sinabat na kiti kakadwag. Inwalin na lang. Manong gabat? Ay, ani tatang. Nagkuyog na ni Bruno, Esmeralda. Pinayaban ka no ni Doña Margarita. Apay ka no? Dahil tatisan ko ang masungbatan. Ang mga nandanda ka sa napasamak ng tatang ko. Awan pa nagtalit ko kada kayo. Agpapada kayo at dakes! Pinginasit kang nakna na parang. Ada ka di bagayo kanya? Inkakanon itulnog nila kay Emiliano. Sa dino ka dete nakakita ang kenkwana. Madamang agtabtabas itay. Sa dino ka no, ti pangitulnog ka kenkwana. Iti maode, pagtungpalan na. Nyamit deta ako namon, Bruno. Uray la asimgar dagiti dutdut ko. Di kalamaas siya namang patay iti lakay. Amok aya, no naewaran ti bangkay na. At dako man nangag mo akan albuong Sa dino nga rotel na. Sandan sapay matanal pa sa nagsarita ka ni Doña Margarita. Ne. Isugaya man na ita. Bruno. Apengin sardeng mo ti kabalyaw. Doon saan kayo palang kada pagsaritaan tayo? Hindi ko mabilya akasarita kayo itay. Ngam jak kayat nga damakang ngig iti ibagak ka na kayo. Saan mo akayat amangeg? Wano saan mo akayat amakita da ti panang patay mo kanyak? Anyat sasaw malakay? Doon saan ka, wano saan? Kasta ti kayat ko. Natulnog kamat gayam lakay Emiliano. Ita. Anya ti ibagam kanyak. Nagasat ka palang, tadi na ka pinatay ni Doña Margarita. Kat kayat mo asikatimang patay kanyak. Agyaman ka, tasaan asikati intodok anang kemag-idi kanyak. Anya? Saan ka di apod no dayta, ha? Loko kalaklakayan. Apaya kemagan ka palang. No kayat ka apatayan, uray itan. Ops! Agyaman na nasabat kayo kini Manong Bruno, tatang. Manong Bruno, siya akong timangyawid kini tatang. Apaya pimanaw ka ti trabaho, Esmeralda. Maungtan kalakit din, umamuan ni Doña Margarita, abinaybay ang ti trabaho. Napatpatid kanyak ti karadkan ni tatang ko. Saan na bali ang makisayan ti tangdan ko? Wano do sa anak ni Doña Margarita. Sa anak kami ngagtalakan ka. Panawan na kamin kan Esmeralda, Bruno. Makamu kayo. Nga maamuan ni Doña Margarita na ito'y. Nagsagana kayo. Hey! Hey!
Tatang, apay animanong Bruno lang tinakasakay iti kabalyo. Iti nakita kayo. Pinadisaag nak ni Bruno, Esmeralda. Nagatapak nga adadakas apanggap na kanyak. Ngam nakasagana ak iti aramidak itay. Numadlaw ko apaltugan nak. Kalaatek akong taran ti kabalyo na. Sa agtarayak asumpok iti kaunasan. Dakas tinagparik na kanyak, tatang. Ipudnokken ka, Esmeralda. At apag ani Bruno tinangkidnap kanyak. Anya? Saan nga taan ni Manong Gabat? May sa kadakwada. Day tati kayat ko ama paneknakan. Ket oras ama amwak. Ibales ko tinamay anda kanyak. Kayat ko ama duktalan. No addamat la pa kay naigan ni Senyorito Brandon. Talaga adakas da. Umaykan, Esmeralda. Agsublitan iti trabaho ta. Saan ka unay nga agdandanag? Ngem, masapul ang nakasagana kang akanayaw. At dadimta nga nakakabalyo. Kat ni Ama Emiliano ti dimsaag. Ni Esmeralda mo ti kadwan. Tapno awan makunkunam gabat. Nagsubli ak matlaeng nga agtabas. Nimot kayo Esmeralda ti kadwayo, Ama Emiliano. Wain, ni Esmeralda. Amangan no kayat mo ama amwan. No anya tinang paayaban ni Doña Margarita. Sa anak nga inggaan ni Doña Margarita. Kayat na ama amwan no asino tinangkem magkanyak ide. Dandani si katinto daw. Uray saan ko akap-kap na kan. Saan asyak, Ama Emiliano? Pabasulan nak. Tadakasak iti panagkita yo. Saan ka di aday tatipod now? Saan tayo ngagsinupyat pa'y? Agsobli kayo iti trabaho yo. Talaga natanggan ti ulbud day ala ka Emiliano, mama. Bueno. Talaga asan na mo ta nabigbig, tinangkemag king wana. Inyaya akit kalagatan, ngam saan na kinabutang, timalati ko, kan pinatruhak pa iti paltog. Agalwad day ala kay. San nyo kumapay lang nga pinapanaw, takasaritak ko ma. Tanya ti bagabkan ko ana. Nas ka na dosa day ala kay. Tapno da pagnakman na. Nunas ka nga ibaon kumanan nga gaik iti kalidaan aramidak. Saan na magwantaan na gay kanday dyan, Brandon? Naglawa. Uray 50 ka tao ti manggaik saan na malpasadagos. Dosa pay lang day ala kay, mama. Nakasaysayang agun daway. Natay ko man na di alakay. Dimting amin ka ni Esmeralda. Nagparik na nga takin ko na ti dakas sa mapasamak iti ama na. Naturod day di alakay. At apan na gaya, masyakin ang kumagkan ko already. Ang saan nanto ang mapanagnakan na ita? Ta saan nakmut na nakita? Anda kagaya man, Bruno. Apay, di yun hanggang ti garay giti kabalyok. Uri awan sama ti bagayo kanyak. Ayat yun lang, anda kasarita yaw. Nagalisto ka man anang itulnog kini Emiliano. Ay, abangan no, pinapaggas mo launay tinagpataray. Kit di mo napuutan na nagiti kabalyaw. Saan akas ka na kayo? Buntog, anatan. Nagalasan ti panagsasaong kanya. Bakit ako? Di naklaan mo adayawan. Panawan nakman. Sana ka makatagpal, arabisan kayo. Inak mala maturugan. Amangan no pagsubyan na ka ni Senyorito Brandon, amang ayag kinila kay Emiliano. Kaya't na kano akasarita. Aping aming awan ni Senyorito itay. Ano? Mabalila ta. Gundaway ko namang patay iti dahil di alakay.
talaga apagatapan nak nila kay Emiliano. Kasta ti kinadakas ti panagkita da kanya ken ni Esmeralda. Asino nga tangamin ti akin aramid iti dayjay. Amangan no ni Bruno mat. Ang siyak ti mapabasol. Kagurguran ak ni Bruno. Namin anon aginandat nak apatayan. Kasanulahangan. Tadyak na panonot tinang surot kada kayo ijay filya tatang. Amang ano talaga amat apanggap na kayo apatayin ni Manong Bruno. Dahil ta tinagparik na kanyak, itay pinadisaag na kiti kabalyaw. Ang nakasagana ak iti mapasamak itay. Danda nila nga raw din dakas ti inarami ni Doña Margarita kada kayo. Kaya't nakabot-bot ngayon. Agatap nga amok ti kinasyasino tinangkem magkanyak. Ngam saan ko la akayat nga ibaga. Pinagpili nak no kwartawon no dusaan nak babaan iti latigo sa paltugan nak. Tapno maminggadan. Apay adiyo ibagaan ni Manong Bruno ti atapin nyo akin aramid iti panagpukaw yo. Wano saan ni Manong Gabat? Saan? Tatang. Amangan numadaksanak no agibaga ak iti jak kapkap nekan. Ken kayat ko asyak amismo ti mangibales iti namay anda kanyak. Asino man kada Gabat ken Bruno. Karaigit ti kabalyo da siya, tatang. Saan ti kabalyok ti nagaraigi? May salakit di kadagiti taon ni Senyorito Brandon. Anya pa lang ti bagada kada kayo. Nung ni Manong Bruno da jay. Saan kayo asumurot kan kwa na, tatang? Uno saan? Kuyugin kayo. Nila kay Emiliano dayjay Saan matarimar ni Bruno wano ni Gabat? Ni Bursyo dayjay. Ni Bursyo nga ron tinapan nangayab kini Emiliano. Ay, kaasimot dayjay alakay. Saan da nga ingga? Anya nga tamanan ti masapul taken ko ana. Adagoy-kuyo din na akabalyo. Nagkabalyo nga imay dito'y bilya. Amuyo ka din o apay pinayaban kayo la kay Emiliano. Natangkin nga minti olay. Iso amas sa pulado saan kayo? Saan kayo amaawatan? Kalpasan day di iraraot mi dito'y bilya. Nagulimag kamin at trabahador. Uray na sakit tinakam mi asaan ana ipaay ti hustisya iti ubing anapuntaan iti nayaw awan abala. Sana day dati pagsaritaan ta. Saan nakakarkaritan? Laglagi pa mga dakay ti bilya. Saan nagkampaputang? No nakalusot ka ken ni mama, saan ka makaliklik kanyak? Ulitig kadimanen. May sa tisungbat ka. Kastan! Saan kan makipin napilit kanyak? Sana bali, makatrabaho kan. Manipod no bigat. Agsubli ka nga gaik iti kalidaan. Anya? Kas do sayo. Kas iti sigod. Bantayan na kanigabat. Kat saan kan makaliklik? Mapanek ni kakitan no kakomplot mo ni kabalyero. Nakapanaw mo't gaya mo't nila kay Emiliano Bruno. Asino tinangitulnog ken kuana. Agmay sapi manaw. Kastauna ti panang pataray ni ti kabalyo na. Kat ni Gabat napanan na. Tsaga mo, awan bibiyang ko ken kuana. Amagan no napandakit din nagwanawan kada Bursyo iti kabalbalayan. Aginanak ita arabi. Kat no tayo jay mo't ni Bursyo. Saan ka day ani Bursyo tinapan nangayab kini Emiliano itay? Nagano damagan nyo kanyak. Mapanak man langin maturog.
No, di nak makita ni Senyorito Brandon. Ang mga no ibaon nang matlang agsiim iti kabalbalayan. Ay, talaga at tuso day ta, Bruno. Inakmit ka nagigda. Ang mga no makalagip ni Bruno kat baunin nakmanan nga agtimpla iti kapina. Ino, pilitan nak nga aginom iti ara. Awan matlangan ni tatang. Di na kaya ta sumurutak kan kwa na. Kabailat na kanwa sa lakniban ti Bagina. Ay, naninya mo na tinang paayabanda kan kwa na iti Villa. Tidakas, may ituloy ni Manong Bruno tidakas sa panggap na kanitatang. Ay, ano dyan? Kaslada ng barsak iti Rita, oh. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.